vlog ko ato yun. Gusto mo ah. Hey! Karot! Karot! Shhh! Ay, saka na eh sa'yo. Ito, ang gibangir. Gibangir mo. Yummy! Hindi ko lang manin. Maringgang ko lang. Ay, 6 minutes. Yan, ano tagong mo? Ano ata? Tagas-gas mo. Pwede ka pa lang gusto mo. Nag-harvest kami ito gotiparya. Baba. Hindi naman nagtagtaan. Gusto bigyan pa lang. Wow, naguray ka. Sa gubra ka tang kasumanao. Iyo. Double cutting.
few minutes later. And a half hours later. Few moments later. Ay, okay na naman. Ay. Sorry. The number you have dialed is incorrect. Shout out sa mga taga Pampanga. Bakit? Ating Sol, ket mo tikas toy. Kuya Jamar. Sa Ilocano nito, utong. Sa inyo, sitaw. Pero ang utong bad. Shout out kay Boy Padwas. Pare.
Ako si kumare. Tangiwa mo. Nakaupa, nagdaratang. Uban. Karot. Ay, bud. Bud, yun ako yung suha. Siya, Gamamot na sa'yo, madik makutkutan. Ay, kabayo na tinag. Sige mo daduma, madik pa ta. Ano, nagagapulat na eh. Aplat, ito yun. Ni, doon, inaplat yung utong na ni maman. wow. Lamok. Ano yun? Laka karot. Bye guys, thank you for watching.